وکی هر دم ام به دیروکه دست بگرا خود دکن یک جنافچین آمده ارغنی به دیروکا خو لگوری هجمارتن سال 2008 هجمارا نشتجیه ناونده 120,000 کسه نافچه 57 کیلومتر دوری آمده آبوریا نافچه لسر چاندنیه دیروکا هرمه دگیجه بریا زاین 7,000 سالان دقیدن دیروکه ده وکی ارغنی هین کست بیجن ناو نافچه زمانی هیتیتیانه نافچه به دیروکا خو روناهی ده دیروکا جیهانیشی یکم جار مروواهی لوی دست به جوتکاری کر لوی جیان آوا بو و پشت ورا بلاوی جیهانه بو وی هفته ام نافچه ارغانیا آمدنه لی تنه نوی نافچه هر وها ام نافچه چرموکیجی بین سر اکرانه بو لنافچه ارغنیه لهمبر چای مقام نهایم اف چای کن پاش میدوینن زرکو پیغمبر دم کدرش لوی درجیه و دنوا یاد جو وکی چای مقام تر بناف کرن جرد بیجن جه زرکو پیغمبر براستي جي كي قال لك بهيبته وند بينن چای کی چقاس مزنه و چقاس بهيبته دنوا قال لي ارغني دجي وكي كلا ارغني تي بناف كرن هم ببلندبون خو هم بجي خو بشكل تي بناف كرن دنوا geldi زركو پیغمبر دمك دريج لويجيايه و جيوي لوي درايه جبروي كي دنوا geldi جي كي بيروزه قال لك سردان تي سردار فيدر ديكن ج ناوند ارغني 5 كيلومتر دوره جبو هاتنا فيدر دي هناك ري بگرن و دركتنا وي دراجي براستي كدكه مزن دخوازه نها ام دركفن ويدرا هم زيارت زركو پیغمبران بين سر اكراني و هم قال چما وكي كلاكه بنافدكه ام دجيوي دبين لرغنيه لمقامات زرق پیغمبر انت ماشوان هجا لپاشمه مقامات زرق پیغمبر جیدگره لسرگره که گلکه بلند هاتی آوا کرن افدر دبیجن بریاسی 1000 سالان افجی هاتی آوا کرن لی چه وقتی ده پیغمبر زرق پیغمبر لوی درجه هر شخص وقتا ندیار بجی ته گوتن بریاسی 1000 سالان زرق پیغمبر لوی جیایه و جبویج مقاماوی لوی دریه نافچه ارغنیه هر شخص گوراوی نه لوی دره بجی مقاماوی لافدره جبوی کیجی هم داویه هفته هم ده نوا هفته ده گلکس سردانا ویدره دیگه و بر خوددن مقامات زرق پیغمبر و الویدره دعا دکن هر وها وکی قلعه کیجی دو وقت خدا هاتیه بکارانیش بروی کیجی ده هپ سارنش لویدره هیه دمان سارنش داجی جبو کس نویدره جیانه آب خوارن پیدا بکن دو وقت خدا هاتیه بکارانین
Dema ku em dibêjin mirovahî ji axa Mezopotamyayê derketiye û beravê cîhanê bûye hinek kes dibêjin nav pir zêde dikin. Rastî jî wisa ye axa Mezopotamya axekî gelekî dewlemend e. Mirovahî ji vir vejinê cîhanê bûye. Ciyê ku paş min dibînin em nihal Erxeniyê, navçeya Erxeniya Amedîne, ciyê ku paş min dibînin jêr dibêjin Çayönü bi Tirkî. Lê ciyekê gelekî dewlemend e ev der. Ji ber ku yekem car cotkarî mirovan li vê derê kiriye. Ji ber vê yekê jî diroka mirovahî de ciyekî gelekî taybet digire ev cî. Evê ku dora wî hatiye girtin em jê radibêjin Çayönü. Welatî dema ku li vê derê jiyane mirovahî li keleka çem ji xwe re ciyekê ava kirine û yekem car li vê dera dest bi cotkariyê kirine. Ne tenê cotkarî her wiha kûçik xwedî kirine, pes xwedî kirine, dest bi girtina van tiştan kirine. Li vê derê yekem car genem hatiye danîn. Gundê neolîtîkê herî kevn ê Mezopotamyaya jorîn û Kurdistaniyê. Nav Sîverek û Erxaniyê li hemberê gundê Hîlarê. Diroka qota berçem di navbera salên 725,000 û 10,000 salan beriya zayînê de xuya dike. Ji ber mirovahî yekem car li vir dest bi cotkariyê kir û jiyan ava kir, di diroka cîhanê de jî ciyekê geleke girîng û hêja digire. Qota berçem di diroka mirovahî de xwedî ciyekê geleke bêhempa ye. Ev girîngbûna wê ji ber ku li ber çanda neolîtîkê bi rêk û pêk bûye tê. Li vir sewarkarî û çandînî pêşketiye. Pêre diwarê rêveberî, xweparastin û bazirganî de jî mînakê berbiçav derketiye holê. Ev tiştê ku nan behsa wî dikin di dîrokê de gelekê ciyekê taybet digire. Me bi salan me di pirtûkê de van tişta dixwan lê cekem car mirov li vê derê li hember vê dîrokê şahidiyekê vê tiştê dike. Ciyekî keleka çem taybetmendiya wê heye ji ber ku di wextekê dirêj de beriya mîladê 10,000 salan mirovahî ji vê derbas dibe diçe. Bi girtina tiştan xwedî dike û roja xwe derbas dike di vê serdemê de. Lê piştî demeke şûn de li keleka çem ji xwe re êdî jiyanekê ava dikin. Dibêjin êdî em ê li vê dera bin û em ê li vê dera jiyaneke nû ava bikin. Ew çawa tê kirin bi cotkariyê. Bi cotkariyê dest bi jiyaneke nû dikin û êdî mal tê çêkirin. Bi çêkirina malan êdî pêdiviyê mal jî tê çêkirin. Em çi dibêjin wan pêdiviyê malan? Mesela agir yekem car li vê tê dîtin. Kêr yekem car li vê dera tê bikaranîn. Ji bo cotkariyê erdê bikolin yekem car tiştê li vê tê çêkirin. Dema ku bi çêkirina malan bi rûniştinekê malekê çi pêdiviyan bi tiştekê hebe li vê ew tê kirin û piştê wê belavê cîhanê dibe. Yani diroka cîhanê de dibêjin yekem car li vê de Tirkî dibêjin yerleşik hayat lê rûniştina malekê em bibêjin yekem car li Erxeniyê li Çayöniyê tê kirin. Beriya mîladê em besa 10,000 salan dikin temaşevan hêja. Ji bo vê yekê ciyekê geleke girîng û taybet digire. Her sal bi 10,000 kes serdana vê derê dikin. Bi 10,000 xwendekar tên vê derê û Çayöniyê dinerin û temaşê vê yekê dikin ji ber ku ronahî dide dîroka cîhanê.
Kilar gundeke li ber navçe Erganiya Amedê ye û gundên neolîtîk ê bi navê Xota Berçem di ber Hîlarê de cih digire. Niha em li hember dîrokeke hêja digirin. Li paş me şikeftên Hîrayê li navçeya Erganiya Amedê. Niha em wan şikeftan bînin ser ekranê we ji ber ku di dîrokan mirovahî de cihekê gelekê taybet digire şikeftên Hîrayê. Her wiha wekî şikeftên goran jî tê binavkirin ji ber ku beriya 10,000 salan dibêjin gelek kesên wê wextê di van şikeftan da hatine definkirin. Bi çaway hatine definkirin, çawa li vê de gora hatine avakirin, rastî hişê mirov nagire. Niha kam bevdura binerin wan bînin ser ekranê we jî bi rastî şikefteke hêja çêkirine wê wextê. Hem li hember keleka çay önü cih digire, çay önü uzanin di diroka mirovahiyê de lêkem cihê ku mirovahî li wê dera dest bi ajotina genim kiriye, mirovahî li wê dera dest bi cotkariyê kiriye, cek ew qas taybet e. Li keleka wî jî şikeftên Hîrayê cih digire, em jî niha li hember wan şikeftan e. Li paş me şikefteke ku hundirê wî vedana di wê wextê de kesên di wê serdemê jiyanê beriya mîladan behsa wê demê dikin. Beriya mîladê 10,000 salan kesên wê wextê li vê ku jiyanê hundirê şikeftan vedane û bi şeklî malava kirine. Di çavkaniyan de bi şeklî şîrove dikin dibêjin li keleka şikeftan malên biçûcik hatiye avakirin. Nazî wê nîşanî we bidim. Di wan malan de kesên ku jiyana xweş dest daye li wir hatiye definkirin. Malên bi vî şeklî ye. Hûn dibînin odeyên biçûk biçûk hene û pencereyên biçûk ew bi vî şeklî hatiye avakirin. Di vê dera de kesê ku jiyana xweş dest daye bi hemû amûrê xwe, bi hemû eşyayê xwe di vir de hatiye definkirin. Dibêjin kesê ku di wê serdemê de beriya 10,000 salan jiyana xweş dest bide, laşê wan jor ve girdanî dikirin ji bo hemû tenê hestiyê bimîne. Piştî ku hestiyê ma dikin hundirê van şikeftan û li vê dera tevê hemû amûrê wan tê definkirin. Gelek baceyên bi vî şeklî em dibînin. Ew ştê watê ye ku di wê serdemê de gelek kesan jiyana xweş dest daye û di van şikeftan de ku wekî baceyeke biçûk hatiye vekirin di vir de hatiye definkirin. Tenê vî beşê em dibînin ew em tînin ser ekranê we lê berî tiştê ku ji vê zêdetir heye lehê jî lekolîna wî nehatiye kirin. Ev jî nîşan dide ku dîrokek bi vê şeklî, dîrokek bi vî rengî çiqas bêxwedî maye. Li vê aliyê jî tişteke hêja heye bi rastî jî. Dixwazim wê jî nîşanê we bidim. Li kereka gorên ku beriya 10,000 salan kes tê de hatine definkirin em hinek nexşa dibînin. Nexşên bi vî rengî tê çûwa tê, çima hatê çêkirin di wê serdemê de kesên li vê jiyayê çima van tişa çêkiriye em nizanin. Lê mirov dikare vî şeklî şîrove bike. Jineke mirov dikare bibêje xwe dirêj kiriye û pişta xwedayeke vireke. Her wiha yek li ser piyaye, yek ji wê dera xwe dirêj kiriye. Gelek wate mirov dikare li van şeklan, li van resman bar bike. Ya giringî ev e ku di wê wextê de kesên jiyanê van tişta fikirîne û li ser keviran nexş kirine. Ya giring ev e. Her wiha çay önem dibêjin. Dîroka mirovahiyê guherand, dîroka mirovahiyê xwest ji nû ve binivîsîne. Cêke bi vî rengî ye û cêke bi vî rengî ew qas giring e.
gelo erganiye çi te xwarin û çi te ve xwarin. Xwarina navdar ya erganiye çi ye? Em ji hatin vê dira û em ê neke tişta tam bikin. Gelo kîjan şîv çi qase, çewatiyê çêkirin. Çima bi dematên kesên pê ergeniyê van xwarinan dixwin. Em ê ji keçê kekê recayî bipirsin ji ber ku ew li vê dera dixebite û behsa van şîvan ê bike ji me re. Nefsa ve sifre tijekir. Gelek xwarin li vê dera xuya dike. Xas şîv li ergeniyê tê çêkirin bixwin ê navdarê van ye. İnavya hindike. Wa. Çeşit zêde mesela mumbar, işli köfte bu çeşit daha zêde mesela baba kanuç, havine mesela yemeği havine, isot, pır zêde yani çeşit. Hêj vana kêm in. Hina vana Li ser sifrecîne may li vê vana kêm in. Çara da nevî nake. Ew xas. Kapçıke bahsa xwarina bike. Mesela Xwarina da goştê jardim. em ava bibêjim mesela peşiye çiğ köfte. Belê. El yapımı, normal hazır. Mesela bir de makinenin normal hazır köfte. Belê. O mesela göstermiş bir kanava jera. Evet. Hava. Sunum avya mesela ta avajdaki değişik cidiki. Şu köfte Ev köfteye ergeniye ne misin? Tabii. Ergeni. Mesela ya normal kavurma, dana. Ve dikeve mesela taş fırını, taş fırında dikeli. 4-5 saat avadı be. Falan pemu. Davet da duhali yani. Ya heri dizayn vray. Evet misin? Debençi? Kuzu tandır. Kuzu tandır viyaj aynı falan kala. Türk tabii Kurdi sana vejin. Dikeve tendur de çekirin de veje. Goşti tendur de şeyde. Goşti tendur ne fırın taş fırın. Taş fırın da şeyde be. Taş fırın. Pilav avcı iş pilav. Yani sos. Birinci soslu mesela çakıl, kuş üzümü normal. Evkidine gidip kevin nave. Ciğer mesela dikevin nave. O viyajı çomle gider fırın güveç. Viyajı taş fırında dikele 5 saat. Goşti peste Goşti deveri vajı dana. Haddan. Viyajı danayı. Goşti gameş hem de vejin. Viyajı danayı. Ciğer mesela yapız diye da ciğer. Evet pezin. Viyaj peze. Karışık mesela. Kesin jidder ve ben erganiye ve sefreke usab binin. Valla ki var ana viyaj bina. Yani müşteri mesela ana hun hatını diye vanın yani ki var ve tanıtıma ve sunuma hi. يعني كاس جدر بي ارغنيه طعم ويجي عين شكل وخوارنا ويجي عين شكل تشيشي ويجي عين شكل هرو مثلا ده قشت به بله هرو شيش سوليه ميجي اصغر ذاتي هي دست بساغ بس قشت عافيه ساغ بس باس بيت ما شمان هجا يوم ارغنيه سفرك يوصى هجا لبيش بريويه ونكارم بين فيدرا وفان خوارني خوش طعم بكن براسج قال لك خوش خويا دك دستي وساغ بن امنا طعم بكش بوه دیروکا هجا ارخانی ایجار انبر خوددن بر نافچه که هیشین یا آمده چرموکه یکش نافچین آمده لگوری هجمارتنین بگشتی 45,000 کس لوی نافچه دجی نفوس بتواهی جی کردان پکته کردین لوی هرمه بزدتر زراوای کرمانچکی داخبن دیروکا هرمه حیا دماهوری میتانی تیزانی چرموک ناوی خوش چرموگین هرمه دگره دیروکا نافچه جیا کردستان نجوداتره. آبوریا هرمه بگرانی لسر توریزما چرموگان آنگو گرماوانه. ساله لدورا 350,000 کس لچرموگین خوزای یه هرمه زیارت که. هاتنا بحاري ره كردستان قال لك رنجين بويا وند بين دمنا كي بفرنجي لشرم كيجي لبشبري ويا دما ون هاتن فرا وند بين بفرنجي قال لك دكارن ببينن جبر كو تشيرموك نافچه كي شنايي آمده وجبه كيجي هم بجرما خو قال لك نافدار هم بشنايي اخوجي قال لك نافدار جبوه كيجي ام جي هاتن لكيلكا تمام مشانته بنافكرن دنا قال في دراده لامبر بشم امروشتن بقهوه كي بخون
براستی دیمنه که گله که رنگینه بهاتنا بهارج اف رنگین تر بویه لکردستان دیمنه بیرن گله زیده لی چیرمو هم به هوای خو هم جی به خوازای خو گله که نافدار لچرمو که سه ماهان گله توریست بری خود دادن ویدرا جبر کو هم به گرما خو گله که نافدار مگوتم هم خوازای خو جبر و که جی توریستان گله که زده گله اوتل ویدرا هی هم جبو کتنا آوا شفا دبیجن ویدرا هی گله توریست بری خود دادن ویدرا تایبت مها بهاری و سر مها هاوینه ره گله کس ویدرا لوان جان رودن لدو عالیه چم جی رنشتنی هاتیه وقتاندن هم لالیه می راستی هم جالیه چپی کوم رنشتنه جی رنشتن خوارن و بخوارنی هیه کسن ویدرا جی بری خود دادن ویدرا کسی کو بخوازه دخوازه وان هبه هم قهوه چای و دخون هم جی خواری نافدار یه لویدران دکارن وان جیهان بخون Emil navçıya çermuku amedi liberderiye pıra haburmanine. Efpır geleke navdar ile çermuki. Jberku geleke kevnariye. Dibejin de serdama hükümdarı artıqyan da efpır hatiye çekirin. Jibo der baspuna vesaytan hatiye çekirin. Jali keça artıqiza artıqyan. Ve demi hükümdarı ve demi hatiye çekirin. 5 metre brind bunavi heye u 7 metre jê dirjbuna efpır heye. Geleke serdana vederedike û dikeleka vederi hem çay vedixwe hem jî bêhna xwe dide. Li ser çemekê hatiye ava kirin jêr dibêjin çema sînekan, çema mêşan bi vî şeklê tê binav kirin. Li keleka wî jî li du aliyan jî cihê vexwarinê û rûniştinê heye. Ji bo vê yekê jî cihê serdanê ye ev der. Gel bên çêrmukê û dikarin ev pirê ji nêz vê jî bibînin. Jiber dengê avazelar rastî dengê mirov jî dernekeve. Niha jî em li Çêrmûkê ne geramel vêdira berdewam dike li paş me avekê hêja û çavekek hêja cih digre. Ev çavek rih dide çema meşan bi vê şeklê tê binav kire. Ev çem sereka wî ji vê dest pê dike û heta navenda Çêrmûkê berdewam dike. Sereke ji vê derayê dema şevanê vaja ji jora çiya derdikeve û heta navenda Çêrmûkê ev berdewam dike. Libin pıra dîrokî jê derbas dibe ev çem. Bi rastî ciheke pêhempaya geleke xweşke û geleke dewlemend e di nava çiyayan de cî digre van çavikan. Ciheke ecêb û xweş e. Gelek serdêr hinek û serdana vê derê dikin û berê xwe didin navend hinek ji Çêrmûkê dûr e berê xwe didin vê dera. Bi rastî bi dengê ava zelal bi dixwezaya wî ya xweş
دل مرو آرام دکه درا گر ریا بچرم کیکت بیامه بچکش نابند دور بکوین و بر خوب دل نوا چیایا اون دراما چیایا انده بدی منه که به هم پا ببینی شفرا دبیجن حماما قصری 1000 سال عمر اف حمامه هي في ايوانه لجي جلي خوش خود درخستنه جبوي هاتيه بكرانين دبي سردمه جوي ايوانه من درباس دبن ايوانه که بچوك ود شوپینه و درباسه ودرا دبن تماشاوان هيجا کسین کو لوی جیایه سردماوی چه وقتیه نایزانین دکیجا 3 ساله ده هاتیه چکرین نایزانین لی شوپین دیروک نشان داده کو گلک کهنه نزدیک 1005 سال عمر ev حمامی هیه موجود در باسی یوانه که مزنده من لورجی قرالان دویجن سری خود ششت کهوری اون نورا هنه لوی بشه و لوی بشه جیت کرد لوی سردم قرال دهات لورا و سری خود ششت ev اوده تایبت یاوی بیه لجورجی جه روناهی هیه خلی که بچوک هاتیه و که بکرین و جبر روناهی روزه دهات اندر به حمامه هم گرم دکر هم جی سرد کرد و سردمید. ما قلت خوش ورا گرماوی چرم که گله که بنا بودنگه و گله که آوه که خوازاییه جبن آوه جبن عرده آوه که گرم درد که و دکه و درا گله کس همش در و بازار همش نه بازار سردان چرم که دیگه جبو آوه خوازاییه چما اف آوه گرم که جبن عرده درد که همش بو لاشه مروف همش بو تندرستی مروف گله که باشه و بدست نکه جبو و که روزه بستدان کس بری خودن چرم که و دکه و آوه گرم آب جبن عرض درد که به سونتاش دیگه و جیگو که حوز شکر نه دیگه و درام گله کشیش در به بازار تیمن و که و حوزه جبو جمیکرو بلاشیف خلاص من جبو بنفاشی لاشیف خلاص بن دیگه من هندر روی آبی دم مرود که هندر بینه که عجیب و گران هیه لی بشه دم که و هینه وی بینه دبن لی buhara avê di rûyê mirov û dibêjin ev buhar û ava germ ji bo laş û tenduristiya mirov bi dest nakeve li çermekê û li ku derê bikolin vê ava germ derdike.
Mesele çavike anıtı bu ser ekranı ve nahanji emheneke pej dahatın ematın şülaleya ve çavike. Çavik açama meşan temaşavan heja me anıtı bu ser ekranı ve cüvemeneke regirt ve mahatın hember şülaleya ve rastı şülaleyeke geleke hejaya ukoşe. Ev der neser hade navçeye ke amede çermuke. Navçeye her işim rov dikare bebeje ya amedeye. براستی جی همه خوزایا خو گله که خوشکه و هم جی آوا خو بشینایا خو گله که نافدار اف نافچه آوا چما میشان چافکانیا ویج و دست پیدی که حتی و دره دچه جورجی بر بناوندا چیر مکی و دچه نه امد مهانیسانی داویا مهانیسانی دنه دما اف در هاوین به راستی مروم نکره لو در جی ببینه اورونیکه او قاس کس جبر گرمای درفن و بر خودن چیر مکی تین بر و چافکانیا هجا بر بدیمنا خوش رودنن امریکا دو وقتی که هینک دهاتن نپچی کو دنیا گرم بو همو آمدی چیرموکی برای خودن ویدره هم بر خود بخوازایه هم جبر وی دولمندی آهیجا دما خود در باس دکن و نهاتن چیرموکی مش خم گوتو بو ونی سر چافکانی برای خودن چاوی که پشت وجونه که ری بگرن و بین به شلاله وی دمن هیجا جنازه ببینن. دست مرو جوی خوازای نابه لیدوی ایدی ام ری بگرن و بری خوب بدن جی و واره کدن یک کردستانه.